Zdravo, drage moje. Ovaj put vam dolazim sa ovako jednim make-up lookom za koje mi inspirisala Kim Kardashian. Ja je obožavam, mislim da je prelepa i uvijek je predivno našminkana. Tako da sam odlučila da ja ovo iskopiram. Više onako, ne iskopiram, nego neku moju interpretaciju toga što ona često nosi. To je ovako jedan brown smoky eye sa skroz nude ustima. Meni se to jako sviđa, nadam se da će se svidjeti i vama. Nije da pokušavam da ličim na nju, ne mislim da ličim na nju, mislim da bi bilo lepo, ali ovo je samo znači make-up koji ona često nosi, koji se meni jako sviđa. Nadam se da će se svidjeti i vama. Ako vam se sviđa, nastavite da gledate, ali također ne zaboravite pritisnite subscribe ili pretplatite se, tako ćete svaki put kada objavim novi video dobiti obaveštenje i moći ćete redovno da me pratite, što bi ja mnogo voljela. Također dođite da se družimo na Facebooku, tamo za svaki dan i svašta nešto ima zanimljivo na toj stranici, pa ako volite šminku, svakako pridružite mi se i tamo, svi linkovi će biti u opisu videa. Hvala vam puno što me pratite i nastavite da gledate. Ja sam već nanela puder koji sam koristila na Chanel Lift Lumiere u nijansi 20 i fiksirala sam ga isto sa Chanelovim puderom u prahu nijansa 30. Kao i uvijek prvo počinjemo sa bazom za senku, da bi senka što duže trajala i ne bi se razmazivala. Ja koristim Too Faced Shadow Insurance. I bazu stavljam znači od korena trepavica do obrve i ispod oka, znači svuda tamo gdje ćemo stavljati i senku. Koristimo ovaj od Real Techniques sintetičku četkicu, ali možete staviti prstima, svejedno je. Prvo što ću koristiti je ovaj pigment od Meka koji se zove Ten i on je nekako zlatkasto bakarna boja. Njega stavljam sa ovako jednom pljosnatom četkicom od Sigme, možete koristiti bilo koju. I stavljam ga na kapak. Jer ono uvijek na kapku ima onako neku zlatkastu boju. I znači od kapak od korena trepavica gore do orbitalnog luka. Sada ću uzeti ovu boju tamno brown iz Naked palete koja se zove Dark Horse sa ovako jednom pufanastom četkicom, ovo je Mekova 217, i to ću staviti u spoljašnji ugao oka i u orbitalni luk. Ona tu uvijek ima ovako neku brownkastu senku. Znači krećem, stavljam četkicu u ovaj skroz spoljašnji ugao oka i odatle vučem vamo u orbitalni luk. Kao i uvijek idemo znači kružnim pokretima i levo i desno da bi odmah dobili tu blagu liniju, da ne bude mnogo gruba linija koju poslije nećemo moći da isečimo. Dodajemo znači boju. Bolje da par puta stavite nego da odjednom stavite mnogo boje, posle ne znate šta ćete s njim, sa tim ne možete da isenčite, znači par puta dodajte. Sada se vraćam znači na Naked paletu, uzet ću ovu boju koja je svetlo brown, koja se zove Naked, i ovako još već i okruglastiju pufnastu četkicu. I uzet ću vrlo malo ovako te boje, otresite višak. I onda ću sa ovom četkicom i ovom bojom da isenčim ovaj grubi prelaz. Mislim, nije grub, ali mogao bi biti još malo nežniji. Znači na istom principu kružnim pokretima, levo, desno. Za highlight ispod obrve ću staviti ovu svetlu bež belu senku koja od Meka i zove se Vanilla. I stavit ću je na ovu ovako pljosnatu četkicu. Znači ona će nam poslužiti kao highlight ispod obrve.
Zatim ovu svetlo-zlatnu boju, također od Meka, koja se zove Retrospekt. Stavit ću u, znači, unutrašnji ovaj ugao oka kod ovog suznog kanala sa ovako jednom manjom četkicom. Ona je ovdje ispod oka također imala brown senku i kreon. Kreon koji ću ja koristiti je Super Shock od Avona, znači crni kreon. Stavit ću ga, znači, unutar oka. Zatim ću uzeti ovako jednu malu šiljastiju četkicu, ovo je od Meka 219. I vratit ću, znači, u ovo tamnu brown koju smo koristili ovdje u prevoju oka. I, znači, sa tim sjenčem ovaj kreon. Dakle, sa očima smo sada završili. Za kraj sam stavila malo deblji eyeliner koji ona skoro uvijek nosi sa ovim lukom. I stavila sam veštačke trepavice od Adela Wispy Black i dosta maskare, posebno na donjim trepavicama. Ona baš ima dugačke donje trepavice, voli da ih naglasi. Sada ćemo preći na lice. Uz ovaj luk ona obično nosi samo bronzer i eventualno malo nekog tako bronzernog rumenila na obrazima. Ja ću početi, znači, također sa bronzerom. Koristit ću ovaj od Diora, on je Jansi 004, kao i uvek. Znači, to je mat bronzer i njega ću koristiti za kontura lica. Koristim ovu Sigminu jednu ovako manju četkicu, ovo je F05. I, znači, definišem jagodice obraza. Ona baš dosta nosi ovaj bronzera. Stavit ću vrlo malo rumenila, ovo je Margin od Meka. Isto to je jedno ovako bronzano rumenilo, malo vrlo ide na boju breskve, se defastuje. Sa istom četkicom, vrlo malo samo ovdje napred na jagodice obraza. Sljedeći ću usne, ona uz ovaj luk nosi skroz onako usta u boji kože. Ja ću to isto raditi i koristit ću Cream de Nude od Meka koji je baš onako u mojoj boji kože. I stavit ću njega. I preko njega ću staviti isto sjaj za usne u boji kože od Meka, ovaj se zove Citron. To je to, drage moje, nadam se da vam se dopao ovaj video i dođete da se družimo na Facebooku. Hvala vam puno što me pratite i do sljedećeg viđenja. Ćao! Subscribe! Subscribe! Ja sam Charlie, strašan pas. Subscribe! Ćao! Ćao, ćao! Ćao! Mi se mnogo volimo. Mnogo se volimo, jel tako, Charlie? Charlie, zašto tremaš? Pa snimamo se. Charlie. Charlie. Ljubi kostarica mi ću njenoga. Isti smo.
Mnogo ličimo, priznajte. Mnogo ličimo. Je tako, Charlie? Charlie, zašto tremaš, Charlie? Charlie? Pa nemoj da spavaš pred kamerom, nemoj, čoveče, budi se. Jadno ovo kuće pored mene. Neće Charlie više se druži s nama. Neće, Charlie je strašno paspan. Što si paspan tako, Charlie? Jao, mi ćao. 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 Zdravo, drage moje. Ovaj put vam dolazim sa ovako jednim make lookom za koje mi ispirisala Kim Kardashian. Ja je obožavam, mislim da je prelepa i uvijek je predivno našminkana. Tako da sam odlučila da ja iskopiram, više onako, ne iskopiram, nego neku moju interpretaciju toga što ona često nosi. To je ovako jedan brown smokey eye sa skroz nude ustima. Meni se to jako sviđa, nadam se da će se svidjeti i vama. Nije da pokušavam da ličim na nju, ne mislim da ličim na nju, mislim ne da bi bilo lepo, ali ovo je samo znači make-up koji ona često nosi, koji se meni jako sviđa. Nadam se da će se svidjeti i vama. Ako vam se sviđa, nastavite da gledate, ali također ne zaboravite pritisnite subscribe ili pretplatite se, tako ćete svaki put kada objavim novi video dobiti obaveštenje i moći ćete redovno da me pratite, što bi ja mnogo voljela. Također dođite da se družimo na Facebooku, tamo za svaki dan i svašta nešto ima zanimljivo na toj stranici, pa ako volite šminku, svakako pridružite mi se i tamo, svi linkovi će biti u opisu videa. Hvala vam puno što me pratite i nastavite da gledate. Ja sam već nanela puder koji sam koristila je Chanel Lift Lumiere u nijansi 20 i fiksirala sam ga isto sa Chanelovim puderom u prahu nijansa 30. Kao i uvijek prvo počinjemo sa bazom za senku da bi senka što duže trajala i ne bi se razmazivala. Ja koristim tu Face Shadow Insurance. I bazu stavljam znači od korena trepavica do obrve. I ispod oka, znači svuda tamo gdje ćemo stavljati i senku. Koristimo od Real Techniques sintetičku četkicu, ali možete staviti prstima, sve jedno je. Prvo što ću koristiti je ovaj pigment od MAC-a koji se zove Ten i on je nekako zlatkasto bakarna boja. Njega stavljam sa ovako jednom pljosnatom četkicom od Sigme. Možete koristiti bilo koju. I stavljam ga na kapak. Jer ono uvijek na kapku ima onako neku zlatkastu boju. I znači od kapak od korena trepavica gore do orbitalnog luka. Sada ću uzeti ovu boju tamno brown iz neke palete koja se zove Dark Horse sa ovako jednom pufanastom četkicom, ovo je MAC-ova 217 i to ću staviti u spoljašnji ugao oka i u orbitalni luk. Ona tu uvijek ima ovako neku brownkastu senku. Znači krećem, stavljam četkicu u ovaj skroz spoljašnji ugao oka i odatle vučem vamo u orbitalni luk. Kao i uvijek idemo znači kružnim pokretima i levo i desno da bi odmah dobili tu
blagu liniju, da ne bude mnogo gruba linija koju posle nećemo moći da isenčimo. Dodajemo znači boju. Bolje da par puta stavite nego da odjednom stavite mnogo boje, posle ne znate šta ćete s njim, sa tim ne možete da isenčite, znači par puta dodajte. Sada se vraćam znači na Naked paletu, uzet ću ovu boju koja je svetlo brown, koja se zove Naked, i ovako još veću i okruglastiju pufnastu četkicu. I uzet ću vrlo malo ovako te boje, otresite višak. I onda ću sa ovom četkicom i ovom bojom da isenčim ovaj grubi prelaz. Mislim, nije grub, ali mogao bi biti još malo nežniji. Znači, na istom principu pružim pokretima levo-desno. Za highlight ispod obrve ću staviti ovu svetlu bež belu senku koja od meka je i zove se Vanila. I stavit ću je na ovu ovako ljosnatu četkicu. Znači, ona će nam poslužiti kao highlight ispod obrve. Zatim ovu svetlo zlatnu boju, također od meka koja se zove Retrospekt. Stavit ću u unutrašnji ugao oka kod ovog suznog kanala sa ovako jednom manjom četkicom. Ona je ovdje ispod oka također imala brown senku i kreon. Kreon koji ću ja koristiti je Super Shock od Avona, znači crni kreon. Stavit ću ga znači unutar oka. Zatim ću uzeti ovako jednu malu šiljastiju četkicu, ovo je od meka 219. I vratit ću znači u ovu tamnu brown koju smo koristili ovdje u prevoju oka. I znači sa tim senčem ovaj kreon. Dakle, sa očima smo sada završili. Za kraj sam stavila malo deblji eyeliner koji ona skoro uvijek nosi sa ovim lookom. I stavila sam veštačke trepavice od Adela Wispy Black i dosta maskare, posebno na donjim trepavicama. Ona baš ima dugačke donje trepavice, voli da ih naglasi. Sada ćemo preći na lice. Uz ovaj look ona obično nosi samo bronzer i eventualno malo nekog tako bronzernog rumenila na obrazima. Ja ću početi znači također sa bronzerom, koristit ću ovaj od Diora, on je Jansi 004 kao i uvek, znači to je mat bronzer i njega ću koristiti za kontura lica. Koristim ovu Sigminu jednu ovako manju četkicu, ovo je F05 i znači definišem jagodice obraza. Ona baš dosta nosi bronzera. Stavit ću